Pozdrav svima, nadam se da ste mi zdravo sretni. Danas sam odlučila da napravim oblatnu. Od sastojaka imam 2 crne čokolade od 100 grama, jednu bijelu čokoladu, kokos, mlijeko, šećer, ulje, to je sve što ide u ovu oblatnu. Pa pogledajmo sad kako to ide taj proces. Treba nam 4 kašike šećera. Jedna. Dvije. 3. 4. Jedna čaša ulja. 1 čaša mlijeka. Ovo ćemo sve da izmiješamo i da stavimo na peć i jedno 5 minuta da kuha. Evo to izgleda ovako. Počinje pomalo da vrije. Pa ćemo u ovo da dodamo 10 kašika brašna. Kad još ovo malo se zagrije i otopi. Sad ću ja da dodam 10 kašika brašna. I sad morate stalno da miješate da vam se ne bi stvarale grudice. Evo to ovako izgleda. Ovo se kuha jedno 2 minute. Evo vidite kako to bude. Nema uopšte grudica. Evo i kad vidite da to pomalo vrije i kuha, onda ugasite i to bi bilo tu. Sad nastavljamo dalje. Sad ćemo da ovu smjesu podijelimo na 2 dijela. Sad kad smo podijelili u 2 dijela, u jedan dio ću uzeti ovu bijelu čokoladu. Ja ne znam kako vi pravite oblatnu, na koji način. Ja pravim ovu po ovom receptu i stvarno mi bude dobro. Sad ću dodati 50 grama kokosa. Pa ću sad izmiješati da vidim je li mi dosta ili ću još. Dodat ću 50. Eto, potrošila sam 100 grama kokosa. Ne znam, neko odmah premaži sa vrućom smjesom. Ja inače uvijek čekam da se malo ohladi smjesa pa onda premažem. U ovu drugu ću dodati čokoladu za kuhanje. Dodat ću 2 ove čokolade za kuhanje u ovu drugu smjesu. I ovo ću sačekati da se ohladi, pa ću tek onda da premažim.
Ne znam na koji način vi radite, da li odmah premazujete ili sačekate malo da se ohladi. Ja uvijek malo sačekam da se ohladi. I baš mi ova oblatna bude super. Ko nije probao ovaj način pravljenja oblatne, preporučujem da probam. Nije nešto ni težak, i ne ide nešto posebno puno u njega. A bude ukusno. Danas kontam šta ću slatko praviti, šta. I rekao, joj, mogla sam oblatno, nisam dugo pravila. Vidite kakva ova smjesa bude. Baš gusta. A i ova čokolada. Još će ova da se stigne. Ovo sad nek se malo ohladi, pa se vidimo kasnije kad budem premazivala. Eto. Sad kad nam je se fil ohladio, sad ćemo da premažemo. Sad idemo ovaj zadnji. Sad ćemo ovo da stavimo na hladno mjesto da se malo stigne. Eto da je završeno oblatno. Hvala vam dragi moji na gledanju, ste ostali sa mnom do kraja, a i ukoliko niste, opet vam hvala, pa se vidimo u nekom drugom videu, ako Bog da. Dotad mi budite zdravi, sretni, veseli i to bi bilo to. Ćao! I dragi moji, evo ja sam isjekla. Vidite kakav je presjek. Nisam mogla više da čekam, a i zaboravila sam bila za kamerom da vam to pokažem, ali nema veze. Evo ovdje vidite kako je ispalo. Znači oblatna je super, tako se lijepo sječe. I eto, hvala vam puno na gledanju. Pa se ako Bog da vidimo u nekom drugom videu. Ćao!